Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ini kukulwa idon hapo kani kasurok ang ni ridaka ya kabanjon. Daga jings ngosi kabakrao kakami jong usamla Macbon Boni Carboni. Usamla ubala do no ilaga jing em hadin ba ula sya penyap dusmon haki runar hakamit chiteng senya jong kalai trik uluber arajar arpusau kala jau umat haba ai jingkren haka jingelang kaba lingkot kabala penlong daka jing thang membati kum kadak ka jing sngolam bar haka jo ka por la penrem jorru ya ki reudosmon ki bala le ya kani ka kam reu khlau ha ka jingelang kabala penlong da ki nongnya kali Torres Nongston hapo ka Shatri jong ka Joint Action Committee Nongston Torres Association kabala penlong ha jingking nonba hasor Nongston minta ka janmin ka khat waiterik uluber arajar arpusau hagate ka program thang mombati da ka jing sngokya la yoi baraki spa angut ki ba jong ka sor Nongston ki bakin thop nadu ki bahayeng hasem ki longkmi ki samla ki kinhon seng ka kur kharbani ki nongnya kali bat ki wei ki lawan banya simbenta kum ka dak ban penpau ki jing sngolam batru ka jing penrem je ki runar ki badan kti ha ka ban shim ya ka jing em jong utai samla ya ka jing ju no ka jong nga ya la ukon pa jing ko ti ja para ba ulong we na kinong persyan ya ka yung kasal na do bom dan su pa ulong we kon hang ba dan persyan ya ka yung kasal na nga ba ngam sumpa perkhat akan dia do kan le ba kiru satar kiru dan bor ba kiru thang snam in fushim no ya ka jing em ju kon dan don kada kada Pensyai, saya berpensyai, kemudian ngis kambo play, berpensyai kini kita berapa, bagi amdan tak kecil sok musim, macam tu, walau kita hano, ngre, tak kini kelahap nak, bat nak, semua orang ingat ayo play, ba, let's say, ada kelinti, kita pun di, bat, kesucian, ya kita tidak, ini bahaya rahsia, ini kita jual bara, ba, ini kenal, ya kelinti kita play. Ini tim itu bakal mesti bahaya but ini yo yang benar tim kong itu kecil sendiri yang kini kiri lunar betul jorok tak kiri lunar kini omlah ban fusion siapa ban fusion puri lagi but kini kental lagi kita lek tekan benar tapi telah bermut ban fusion siapa ya ngai ku beli lagi tak baru beli kentang ya GST kita beli lagi jadi kita tidak baru ngai beli